Lijepi pozdrav svima, evo nas nakon reprezentativne stanke, vraćamo se klupskom nogometu, ali uoči šestog kola, prije nego što je krenulo šesto kolo Hrvatske nogometne lige, dobili smo jednu zanimljivu studiju od Međunarodnog centra za sportske studije CIES-a, koji je objavio jednu studiju za HNL tko ima koliko šanse za osvajanje naslova prvaka. Također napravio je to i za druge lige, ali nas naravno zanima HNL. Tako je CIES dao Dinamu uvjerljivo najviše šanse za osvajanje naslova. Dinamo ima nekih 63,2% za šanse za osvajanje naslova prvaka. Hajduk je na 18,4% prema njima, što bi bilo nekih 3 puta manje od Dinama. Aktualni prvak Rijeka ima nešto manje od 10% i četvrti konkurent je Osijek sa 7,1%, mislim. Svi ostali klubovi su u onoj rubrici statističke pogreške, znači ispod 1%. I zašto je CIES dao tako male šanse Hajduku, a zašto je dao tako velike šanse Dinamu? Zato što njihova analiza se svodi na statistiku, na izvedbe u zadnjih nekoliko godina, osvajanje, koliko je ko osvojio bodova u utakmicama, koliko je ko osvojio naslova prvaka i tako dalje. Uzimaju razne kalkulacije, da ne idem sad u dubinu, i prema tome su oni donijeli taj svoj sud, odnosno tu svoju studiju o tome tko ima najviše šanse za osvajanje titule prvaka u Hrvatskoj nogometnoj ligi. E sad, vi znate što ja mislim o statistici. Statistika da u nekim stvarima može stvarno pokazati dosta toga, ali isto tako u nekim stvarima ne. I uvijek ću se prije osloniti na svoje vlastite oči i kad vidim kako neka ekipa izgleda na terenu, nego da ću bezuvjetno vjerovati statistici. Znači ono što ja vidim na terenu, odnosno na TV-u kad gledamo utakmicu, kad prenosimo i tako dalje, na temelju toga ja vidim kakva je neka ekipa i da li u njoj ima snage da bi konkurirala za naslov prvaka ili ne. Tako da dolazimo tu do onoga, statistika je ko bikini za mene. Nekada otkriva dosta toga, ali ono najvažnije ne. Pa sad ja ću se usuditi dati neke svoje predikcije, odnosno postotke, koliko po meni je realno da netko ima postotak za osvajanje naslova prvaka. Mislim da bi umanjio nešto u odnosu na CIES Dinamove šanse. Rekao bi da Dinamo je uvjerljivi favorit sa nekih 50 do 55% šanse. Onda bih dao Hajduku nekih 25% do 30% šansi. Rijeci bi dao nekih 10% šansi i ovo sve ostalo ostalim klubovima. Tako da, za razliku od CIES-a, po meni je Dinamo duplo veći favorit od Hajduka, tu negdje, nije 3 puta, kako su oni, ipak sam ja malo blaži. A sada ću reći zašto mislim da je Dinamo duplo veći favorit za osvajanje naslova od Hajduka. Zato što kad vi gledate Hajduk, sadašnja situacija, dobar start u sezonu i ovih prvih 11 koje Hajduk ima, to izgleda sasvim dobro da bi konkurirali za osvajanje naslova prvaka. Ali morate uzeti u obzir da je sezona jako duga i u slučaju da se Hajduku ozlijedi Pajaziti, Livaja i tako dalje, ne moram vam ni reći, već znate odgovor. Tu u Hajduku onda drastično padaju šanse za osvajanje naslova. A Dinamo s te strane je duplo bolji. Znači, kao što sam i rekao, kolike su mu šanse, tako mislim da je što se tiče to je širine igračkog kadra duplo bolji. Znači, mogli ste vidjeti i sad u ovoj kup utakmici, a i znate svi da Dinamo ima stvarno jako puno, pogotovo igrače u veznoj liniji. Tu je besprijekoran. I sad je nedavno došao i Benaser i tu se pokazao Miha Zajic, imamo tu i Mišića i Viljara i Stojkovića, znači Soldo, Mudražija, znači
fantastično, znači koliko rješenja ima Mario Kovačević. Što se tiče napada, Dinamo isto tu ima Belju, ima Kulenovića koji je potpisao novi ugovor, Bakrar koji sada se diže, koji će biti jedna od opcija. Znači, mislim da Dinamo što se tiče obrambenih isto ima tu pozicije duplirane. Vidjet ćemo s tim desnim bekom, eventualno tu nešto oko Pierre Gabriela se ne zna šta će biti, ali dobro. Uglavnom, znate što želim reći, da ne idem sad u dubinu. Dinamo, ako i doživi situaciju da im se ozlijedi neki igrač i tako dalje, mislim da puno lakše može pokrpati to nego što može Hajduk. Hajduk ima nekoliko nositelja igre u prvih 11 i izostanak bilo koga od njih drastično umanjuje šanse Hajduku u prvoj sljedećoj utakmici gdje taj neće igrati. A samim time i šanse za osvajanje naslova. Tako da, zbog te širine igračkog kadra, mislim da Hajduk je duplo, odnosno ima duplo manje šanse nego Dinamo. Rijeci sam dao najmanje šanse zbog lošeg ulaska u sezonu, otkaz Đaloviću, dolazak novog trenera, treba će nešto više vremena da polovi konce, tako da zato sam Rijeci dao najmanje šanse, ali isto mislim da Rijeka može i ona osvojiti, odnosno obraniti naslov prvaka. Nikad se ne zna. Možda baš ovaj trener napravi jedan niz fenomenalan, posloži Rijeku, zato kažemo, dali smo i Rijeci neke šanse, ali po ovome početku sezone mislim da najviše šanse naravno imaju Dinamo i Hajduk. Dinamo za mene duplo više, upravo iz ovih razloga koje sam rekao, bez obzira što Dinamo igra i Europsku ligu skupine, znamo da i Rijeka igra konferencijsku ligu skupine i bez obzira na tu činjenicu svi misle Hajduk igra samo prvenstvo, može se fokusirati na prvenstvo i tako dalje i to je najveća šansa, da, ali opet dolazimo do toga šta ako se ozlijedi Livaja, šta ako se ozlijedi Pajaziti, razumijete me, tko će njih zamijeniti? I tako da apsolutno nema veze što Hajduk sad trenutno ne igra Europu. Mislim, naravno da ima veze, bit će odmorni, mogu samo fokus usmjeriti samo na HNL, to da, ali kažem, sa strane ozljeda nema nikakve veze. I što se tiče rostera i širine, mislim da je tu Hajduk u podređenom položaju u odnosu na Dinamo i eto, to su neke moje prognoze za osvajanje titule, odnosno tako bi ja dao u postocima šanse. Eto, to su moje neke po postocima šanse, pa da ponovimo još jednom, reći ću Dinamo 55%, Hajduk 25%, to nam je 80%, jel tako? A Rijeka bi rekao 15% i ovih 5% svi ostali. Eto, tako bi ja nekako to posložio što se tiče šansi za osvajanje naslova prvaka, a vi naravno ćete mi iskomentirati što vi mislite o ovom Međunarodnom centru za sportske studije, CIES-u, o njihovim prognozama. Mislite li da Dinamo ima čak 63,2% šanse, odnosno 3 puta skoro više šanse nego Hajduk, ili ste bliže ovoj mojoj prognozi ili imate neku treću svoju prognozu. Komentirajte mi ispod videa, a mi se vidimo već sutra u prijenosu Varaždin Hajduk. Veliki pozdrav od Dede.